I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednom klipu, ja sam Milke i vi gledate novi klip na ovom kanalu. Kao što vidite danas jurimo Bigfoota, ako je to Bigfoot. Znači, evo pokazat ću vam, znači, evo bila je jedna upitnik. Čekaj. Nije ona jedna. Fuck. Znači bila je jedna upitnik misija ovdje. I kako zove, i ja sam kao neki lik nešto pričao. Evo ga, hvate ga! Da sam ga skinuo. Fuck. Znači, ladno ljudi moji, Bigfoot, bukvalno je Bigfoot. Znači, ja ne znam, ovdje bila jedna upitnik misija koja se nalazila, evo ovdje negdje upitnik misija je bila, tu. I kao lik, kao nešto napade me, kao van ta. Ja vidim, kad ono brate Bigfoot kao, ja mislio, prvo ovdje, kao tražim ovoga, medvjeda, čujem nešto zdere. Kad ono brate Bigfoot je. I po meni ja mislim da je ovo Bigfoot. Evo ako nekog zanima moj settings, pošto će neko tražiti 100% da vidi. Znači, evo ga, settings, to je to. I vam ništa više, evo mouse, to je to, eto, ajmo dalje. Znači, mnogo je teško, sad su me slučajno stigao sam taman za malo da ga ubijem. I ovaj... O, evo ga! Ne mogu da ga ubijem. Ne mogu da ga ubijem. What the fuck, ček. Znači ljudi, stvarno ja ne mogu da verujem, Evo ga! Ali lik nekako... Lik negdje uskoči, evo te. Fuck off, bitch. Idemo još jedno tamo. I još jedno ovdje ima. Ne vrijeme ovo, ako me napadne jebem ti. Oh! A daj, damn man. Čekaj. Idemo sad 35 FPS-a, sad zna 36. Dođi bić. Možda njega treba skinuti snajperom. Šta je ovo ljudi moji? Bye bye. Da li ste vidjeli? Shoot me, human. I just did. What the fuck? Shoot me, human. Make it stop. I just shot your ass and stop. I'm the last of my kind. Evolution is a bitch. We've lived in these woods Jadno, brat. 1,000 years. Wait a second. It's just a fucking mask. What the? Make it stop, human. Man, shut the fuck up with that bullshit. What the fuck is wrong with you running around? What the fuck ljudi moji? Ovo je neki lik, brat. You fucking freak. Hey, I'm no freak. It's perfectly normal to admit to being aroused role-playing dressed as a Pređem na man Michaelovog and sina. beast. What the fuck was that? What do you want it to be? Man, go fuck yourself, Kaj, man. što im bilo, brat? Sad zvati vukove. Ne. Mission based. Ok ljudi, eto, to je to što tiče ovog klipa. Ladno, da li je ovo Bigfoot, ne znam šta je, znači, to jest nije Bigfoot, vidite da je neka maska jebena. Tako da eto, to je to, znači, jako čudna misija. I mislio sam da je neki medved, nemam pojma ni ja, ali ovo je ljudi moji, znači, ne znam. Ovo je možda čak i razotkriće, kao i San Andreasa, da Bigfoot u GTA uopšte nikad nije ni postojao, nego je samo to bila stara misterija neka i tako to, verovatno koliko ja sad shvatam. Tako da, eto ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, nas želi bacite kom like, share, sub, a mi se vidimo u sljedećem klipu i pause.